Hei hi akasfani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sian sang puya Chief Minister Pulal du Oman Olympic sangni somthum paruka Mizo thalai te anin lan ve ngei thina turam malak nan cheng viable chenil anu somnga da ani ati Viksit Bharat Young Leaders Dialogue Youth Festival sangni somni pangani zota ka Mizoram atangin Grace Larin Pari Hauzel chu Prime Minister ma presentation ne tur than ani Prime Minister Narendra Modi chan Vin Khan thirme chang kang manga signature din hun vilna tur mission mausa ma hong US Los Angeles ko pui kang wangin mi somni parukan thito Chief Minister Pulal du Oman Olympic sangni somthum paruka Mizo thalai te anin lan ve ngei theinan voina tangin malakani dona hemiatana cheng viable senila no somga dani thu puang Aizawl infamy tana ban kai program thar hand holding empowering Mizoram sports voina Aizawl honna hethui sen Chief Minister chuan India ramin kum sangni somthum paruka Olympic athan hun thlirin nikum khan Mizoram sarkar in vision 2036 akal pui tura puanga heta Mizoram infamy an telna tur hiam empowering Mizoram sports sumhalakna poimo tak ani ang ati kan Prime Minister pu Narendra Modi le sarkar milian nante poi phur takin antlang au puya Olympic hen kandil wang ringot po hian India rama sports in ngai ven a hlozol le sarkar lai pui po sumle paitam taksengin ain buat sai mek ani hei ke ni sports ngai na takdam tan hun tra ani don ti shein vision 2036 kan lo pon go tani abultran nan hia cheng viable chani point panga kanda atulangin kanda bel zelang Chief Minister chon empowering Mizoram sports noya thalai than chuat hena training mai ba ka infiam na konga rural poimo nei belan tum don thu soya Olympic sports discipline Mizo te khel thei chi a rural Mizoram in alane si lo lama sarkarin mit alen dona empowering Mizoram sports noya indu sakna le thil fel lo ain ze arem lo thule he malak na hi thin kang kil khor ber thlenga thlengphak ni se du thu soi ani bana kai empowering Mizoram sports noya hian no pang thena nei dap chona mashuya tan tui chang ra le tui pui ral games hoi hot tran chho mek ani ti honna in khoma hian tarlan ani All Mizoram VC Association MVCA chuan VC Trampo toi chungchanga sarkar an khinna tur an president Pukelal ngai zola mingin High Court an thelut le Pukelal ngai zolen Voin Khan High Court sarkar khinna tur writ petition an thelut le ti Akaswani zona changna soya High Court chon tun karni nga ni somparuka hian ali zone thule hemini vekhian an ngai tu ngalan be sei thu asoi ani All Mizoram VC Association holagna kalzela Pukelal ngai zola president MVCA mingin High Court writ petition Voin ni sompali January sang hi somtile panga hian thelu fel le anita High Court hian ni somparu January sang hi somti panga ni nga ni ali sanga hemini hian a case hi soinghal tur base ani Puanto angin MVCA in sarkar an khinna ngai to hun tura High Court na ruat nimin khan MVCA hi anin hnuk doka anin hnu do chan po MVCA chon Akaswani shilin MVCA chum kumsang ha ko sombe pro ka tanga ding toni ma se danang takin sarkara anin register lo wangle an case High Court in an hnola hlom wang ani thuan soya anu kiltan in hnu do mai than theta wangin an hinduk dokta ten soya Voin ahinan Paul Ming nilavin an president Pukelal ngai zola mingin sarkar khina turian thelu le ta ani MVCA hian nikum December tha tang khan sarkar tanga VC Trampo toina nikum November somni pakata ti chho chu khintumin man na to a Village Council Tram kalai ti toy ani thu hi LED department thu chho ang chuan kumin February sompakwa top dona financial year tharlo om tura in khan hau tak pali om tur ti jang khana tur le sarkarin sumran chem adu wangin Village Council Tram kalai chu tharukin apotoi ti LED minister pusila soivung chon alo soito ani Mizorama tomato thar chuak tamber khuwa tual te chuan nikum sangni somni pali khan tomato quintal singkhat sangli zavel an thar chuaka sangni somni pathum le sangni somni pahni a tomato an thar chuate an phak lo ani tual te khuwa hian sangni somni pahni khan tomato quintal singni sangthum zare songa pakhat thar chuakin sangni somni pathum khan quintal singkhat sanga vel an thar chuak le a nikum khan tomato ching tu then khatin tomato chinan bansana wangin kumha salam ain tomato thar chu atlak nem pha dewa chung ko zani somni velen tomato quintal singka sangni za anthar chuaka tomato anthar chote vai nan shal theya shal theila uwanga ti chiat omlovani tolte khoin tomato shal na man hi ain thak ngun ve hle a nikum kum toblama khan re thi taniamim kezi a cheng somni ten an shal chu angai pha a
kumina hin tomato chin tum hi an pung chhole a nikum ain kumina hian tomato ching an tamjok an be seiti tualte tomato growers cooperative society roi du chon an soi ani sarkar lai puin vision 2047 ti hlo tling tura a program siam pakhat Viksit Bharat Young Leaders Dialogue Youth Festival san somni panga ne zota ka Mizoram atangim Grace Lorin Pari Aizawl chu Prime Minister ma a presentation nei thei tura than ani Viksit Bharat Young Leaders Dialogue Youth Festival san somni panga Mizoram team te hruai tu jingami Dr. Rosalyn Warchang Zoli chuam Akaswani zona changin Viksit Bharat Challenge satela presentation ne tur hian sangthum than chu an yati a marchak state atanga an than om chuna ni thu a soibok ani tuntuma than chu at hian Prime Minister Narendra Modi ma an ngai mo zong tele ram sona tur an ve zong te an thu pui thau mangin an soidon ani Viksit Bharat Challenge tel presentation ne tur thanswa atopa mi sang thum te jingam zoram chumi mi som pati kan kala Chanchinthar Grace Lorin Pari Aizawl University College ni chu atopa presentation ne tura than te jinga tel ta not isa ma to hi than ani he kan tin changhan DPA ready hi than te ni boka ma se ani ka shortlist ni a atopa thing zong kan lo thawani zoram ti ma changin shortlist te pani lai naram pum pu ka khom te jinga kan ni ka alom kan ti a henga atopa presentation ni ho hi Prime Minister Narendra Modi kyan lunch with the sitting arrangement of Lorin Pari Aizawl Grace Lorin Pari Aizawl hi apula ka ani boka ni ti kan se telani Zo Reunification Organization Zoro chon zalen taka thanam ram Myanmar ne en kalpona sarkar lai pui thu pe ka khara ni chu point ti hun soya ramri khar mek chu hona ni theinan thei to pan chwa don ti an soi voina Aizawl press ka pa thu tharla khom tu ten kom na soin Zoro general secretary el ramdin len ren thei chuan kumin january khata tanga sarkar lai pui na ken ko thanam ram Myanmar tole kal theina tura permit ne angai to na dan thar chu point ti thu soin thei to pa an do da zel tur thu soya hemi chungchang an Human Rights Council Forum on Indigenous Issue apo anlung olo na an thlen to thu soibok ani Chanchinthar hi Akaswani Aizawl tanga pon ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le news on air.gov.in ate Chanchinthar ngai thak le chiar the da ani naktuk jingdar sari le chan via Chanchinthar pon le ani ang India Meteorological Department IMD din champoi za somngana voin khan Prime Minister Narendra Modi an thiam na chang kang manga sile sa din hun vilna mission mosama hong Bharat mandapam nu Delhi ya mission mosami hongin Prime Minister Modi chuan ramin mabak klontling ane thina tura ma lak na ni ti a IMD in kumza somnga chunga jin kongro pui tak an zo chu tunlai science and technology khovela bungthar an kaina ani tho soya India mi puite tan rongan bol mai nelovin science lama masona entir tu ani atibok IMD ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है Mizoram apo Aizawl ATI auditorium chief secretary Pukhiliram Mina Hovin IMD kumza somngana lomna hun manani a IMD noi Aizawl Med Center Director Pusidir Kumar Divedi chon thu soin marchaka IMD Regional Center ten sigle sangun taka anvil thule marchak state tan naropui takan tho thu soya marchaka sigle sa din mun chu danglam le vilhau tak tak ani thu soin rim taka an tho thin thu soya tunai thiamna hmanga IMD chu thom chak zel ani thu soin India rama anin zar phar zel don ani ati We are also looking for various new initiatives. In terms of, right now we are taking vertical observations through balloons. In future, we are going to utilize aircraft because they are also landing and takeoff they are doing. In terms of Aizawl, if I can say, we had established our office. We are going to establish at least 20 number automatic weather station with collaboration of irrigation department and with Indian Army. US Los Angeles ko pui kanga wang mi somni parukan thito a ram kanga wang hian mi singko sang ni chu mun himlama son chua tur thu pe kan ni a midang singre sang ko te chu in routing tur hria tirani to bok ani ram kanga wanga thiza thiana punrin ani a California cheng mi pui singre chu in kolpetha an nei lova California Governor Gavin Newsom chuan tuna kang mei chuak an tor mek chu an ram chanchina khorel chhena rap thak beran theidon ti soin mi thizat po alapung don ni in asoi ani
Chanchinthar chair ti top na na tlang pui Chief Minister Pulal du Oman Olympic sani somthum poroka Mizo thalai te anilan vet hena tura malak nan cheng Bible sin hela no somnga da ani ati Viksit Bharat Young Leaders Dialogue Youth Festival sang ni somni panga Aizawl ta ka Mizoram atangin Grace Lorin Party Housel to Prime Minister ma a presentation nei tura thanani Prime Minister Narendra Modi chon vein khan thiam na chang kang manga chigna sadin hun vilna mission ma sama hong US Los Angeles khopui kang awangin mi somni poruk an thi to chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani